Bugün bizde zor beyram. Bik көңілді күн біздің. Ертеден o құяш кілі, bizertengen көкyüzün. Beyramsiz bik көңілсіз bit. Көңілсіздір sizge de. Beyramlar kirek sizge de, kirek hemmemizge de. Beyramlar bir köp bulaydı, şulaydı, inşer beyram bolaşa. Türlü isim tutsek de biz, türlü cilde yaşasak da, tek bir güne tuğan dilimiz, tek bir güne tuğan dilimiz. Hadi sahnege Leysen ansamblini çağırırız. Biz bugünkü kişimizle başlayırız. Leysen Vokal Ansambli. Rahmat sizga. Rahmat bolalar. O'tirib yarima. Qadrli bolalar, hurmatli yanilar, o'qituvchilar, kelgan qo'noqlar. Bugun bizda bayram. Biz Xalqaro tuğan til kuni o'ng'ayidan butun dunyo Tatar kongresi ilk tuğan deb isimlangan fleshmob o'tadi. Haligi fleshmob qissalarından tilagan har kishi tuğan tilga bag'ishlangan she'r o'qib, bizga video yo'llaydi. She'rning Tatar tilida boshqarilishi shart edi. Misali bo'yicha uning Tatar xalqi tuğan tilimiz turunda bo'luvi, millatimizning madaniyatin, san'atin, tarixini chaqaldirish zarur bo'ldi.
Видеолар 25 апрельгә кадәр Конгрессның сайтында урнаштырылып килде. 2 ай дәвам итте ул, һәм инде менә без аңа бүген нәтиҗә ясыйбыз. Беренче урынга Оренбург өлкәсе Әсәкәй районы мәдәният йорты директоры Зәйтүнә апа Вәлишина лаек булды. Аның бүген туган көне, аңа 70 яшь. Шуңа күрә ул килә алмады. Һәм аның исеменнән шушы залга җыелган барлык катнашучыларны чын күңелдән котлыйбыз. Икенче урынны Татарстан Республикасы Әтнә урта мәктәбенең 4-нче класс укучысы Зәринә Шәйхиева, укытучысы Камалива Гөлнара Ильяс кызы. Üçüncü урын Казан шәһәренең 96 номерлы гимназиясының 9-нчы сыйныф укучысы Хаярова Инҗе. Рәхим итегез. Мин хәзер рәхәтләнеп микрофонны Зәринәгә бирәм. Котлау өчен без Бүтән дөнья татар конгрессының хезмәткәре, инде ул яшь кенә булса да танылган шагыйрь Булат Ибраһимовка бирәбез. Зур рәхмәт. Чынлап та туган тел турында шулай яратып, шундый шигырьләрне халкыбызга җиткерә ала торган балалар, олы яшьтәге кешеләр булса да, без моның өчен бик шатбыз. Киләчәктә дә аларга уңышлар телик. Телебез гөрләп чәчәк атсын. Уңышлар барыбызга да. Котлыйбыз сезне. Менә шулай итте. Менә калфакларны ничек кияргә, ничек ул нәрсә аңлата, аларын соңыннан укып белерсез. Өйрәнерсез. Татар теле, туган телем, тәүге сүз әйткән телем, әнием һәм әтием дип ачылган минем телем, дусларны, туганнарны мин үз телем белән сәламлыйм, телем белән хурланып, туган тел җырын килим. Иң матур тел татар теле, үз телем, туган телем, бик тукай теле булып яшәсин татар телем. Хәерле көн, мин Хәйярова Инҗе. Мәңге яшә туган телем. И туган тел, диеп җырлый сабый, һәр сүзенең белеп кадерен, тоеп гүзәллеген, газизлеген, изге көчен ана теленең. Чын күңелдән җырлыйдыр ла сабый, моңа телгәлидер бәгырне. И туган тел, диеп җырлаганда, ни уйлавын бөек Тукайның аңлады мин. Газиз телем белән җиңелмәслек көчле икән без. Рухы ныклы, затлы телебезне юк итәргә ирек бирмәбез. Әле без бар, телне яклаучылар. Без яшь буын, милләт сакчысы. Нахак ягып, кимсетергә теләп, туган телебезгә тимәгез. Ана телебезне, Тукай телен рәнҗетергә ирек бирмәбез. И туган тел, диеп җырлыйм әле, кушылыгыз дәртле җырыма. Рәхмәт. Инҗенең укучысы биредә микән? Тарханова Гүзәлия Исаповна, рәхим итегез. Сезгә дә без рәхмәт хатırızlar. Милләтебез алдында олы хезмәтләрегезне искә алып, татар халкының телен, мәдәниятын үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты сезгә зур рәхмәтен белдерә һәм киләчәктә дә уңышларга ирешерсез дип ышана. Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт. Әйе, бүген бәйрәм. Сезнең дә бәйрәм, безнең дә бәйрәм. Бүген балаларны яклау көне. Балаларда безнең киләчәгебез. Шул айдан Бүтән дөнья татар конгрессы менә 3нче тапкыр бәхетле балачак дигән интернет бәйге оештырып, балаларның
туган телебез, җыр-моңнарыбыз, халкыбызның милли уен көйләре, шигъриятебезне яратканнарын, хөрмәт иткәннәрен күреп, өйрәнеп, бәяләп яши. Üçüncü, bütün Россия Бәхетле балалар, Бәхетле балачак балалар иҗат интернет бәйгесе 2018 елның февраль-май айларында Bütün Dünya Татар Конгрессы тарафından уздырылды. Bu yılғы бәйге танылган җәмәгать эшлеклесе, популяр татар язучысы, драматургы, Татарстанның халык язучысы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Туфан Абдулла улы Миңнуллинның иҗатына багышланды. Әлеге чара Ирак һәм якын чит илләрдән, Россия төбәкләреннән 3 яшьтән 14 яшькәчә кадәр балалар катнашты. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча рәсем, декоратив гамәли иҗат, вокал, инструменталь башкару, нәфис сүз, театр иҗаты номинацияләрендә җиңүчеләр сайлап алынды. Шулай ук тиешле баллар җыя алмаган сәләтле катнашучылар өчен сәнгать әһелләре, иҗтимагый оешмалар тарафыннан махсус бүләкләр дә әзерләнде. Әйтергә кирәк, Бәхетле балачак балалар иҗаты интернет бәйгесе ул балалар тарафыннан башкарылган иҗади эшләрне тәкъдим итү өчен дөнья күләм мәйданга чыгу. Бүген бәйрәм көнне шушы бәйгегә нәтиҗә ясар чак җитте. Бик актив булганыгыз өчен әлбәттә инде чиксез зур рәхмәтләр сезгә. Әфәндиләр, залга җыелган җиңүчеләрне, әтияниләрне, укытучыларны котларга Bütün Dünya Татар Конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, Татарстанның Дәүләт Советы депутаты Ринат Зиннур улы Закировны чакырабыз. Рәхмәт. Hayırlı gün, kadirli balalar, hürmetli etiyeniler, uyuşturucular. Bugün gacayip dünyada yaşayız. İlinin koysuguna tebeginde, dünyanın koysuguna yerinde bulsam da kompüter alına oturup şu beygede katnaşırga mümkün hem elbette yerli jiңүүчү bulgandan soň bir de bilmegen, görmegen, bir iştapı kilgen Kozan'a kilip mine şunda jıyılırga da mümkünlük var. Bu çından da gacayip dünya bunun mümkünlükleri zor. Bizim kileşekte bunday mümkünlüklerden faydalanırga tolu mümkünlüğümüz var. Biz mine türlü tibeklerden, türlü yerlerden kilgen milletteşlerimizge, etiyenilerge, bağların mine bir de jiteklep Kozan'a kilgen irinmişe Kozan'da kilgen ata-analarga selamlarımızı tapşırabız. Bu bizim için bir zor mertebe. Biz şuaylıp kabul etəbiz. Endi Kozan'da kilinin anın üzerinin bir zor məgnəsi var. Tatar halkı kübrek Kozan'da yaşırak geri. Aralar şu halde yakınırak bula. Tuğanlık hisleri dağında nıgıy. Şu an kürede bizim mınday beygiler şaptı, küp sanda. Musa internet beygi. Şu beygiler arkalı biz talanlı bağlarımızı kürebiz, barlıyız. Şu beygiler aşağı biz milletteşlerimiz bilen aralaşabız. Bu çından da mümkünlük, zor mümkünlük diyen söz. Bizge hali mınday kimliklerde işlisi. Çünkü milletimiz aldığında turgan bir zor kirteler de yeterlik. Siz anla yüzünüz de görüp durasınız birek de yaşlarını, bağlarını terbiyeli meselesinde bugün tuğan tıl için kireç bara. Eğer de biz şu kireçte ıttırabız iken bizim kileçegimiz bulmayacak. Şuna göre balalar kişiniki tügül, bir kimde de özümüzdeki alarını terbiyeli bizim özümüzün buruşumuz. Yine şu bağlarını terbiyeli üçünde biz birbirine yardımlaşıp, ortaklaşıp, birge hareket etsek elbette bunun neticesi bulacak. Biz buna ışanıp, inanıp işleybiz. Hem kileçekte de şunday beygilerde gene tügül, Gumen Tatarstan'da kilgen ata-analarının, kilgen milletteşlerimizin sanı yıldan yıl arta barayken bu demek bizning işimizin neticesi diyen söz. Uzgan yıl, 17. yılda Tatarstan'da, Kazan'da 5 milyondan artık kişi kilgen. İlden, dünyadan. Elbette biz şanabız, biz şulay deb uyluybiz. Anın köp bilişi milletteşlerimiz. Çünkü dünyada bugünkü günde 42 ilde bizim uyuşmalarımız işli, Tatar uyuşmaları. Şu uyuşmalar bizim milletteşlerimizni birleştire. Endi il boyunca Karaganda anın
hesabı elbette bir zor, milyonlagan Irak, Kınçırık'tan, Vladivostok'tan alıp Kaliningrad'a halle şulay dep eytile bizge bu Irak'ta Tatarlar turunda silegende uçundan da şulay koydağına barma milletteşlerimiz tulup da milletteşlerimiz birden bulup mine şuşa üzünün Tatarlığın saklap yaşarga tırışa Tataristan elbette şuşa işlerinin ortasında üzerinde biz her yılını küpmegine Tatar kilmesin Kozan'da alar bizning qonaqlarimiz, alar bizning milletimizning kırkışıkları, milletimizning şuşa çitte yaşayıcı, Tataristan'da korak yaşayıcı milletleşlerimizin birdemligi. Bu yılda şulay, bitken yılda şulay buldu, gelecekte de şulay bulacak. Allah bilsa bugün biz şuşa 1 iyun gününe mahsus sizni çakırdık türlü tübeklerden, türlü yerlerden. Biz sizin bilen bugün sizin cimişi bağlarınızın şartlarının ortaklaşırlarını söyledik. Bu seknede yangıragan sözler elbette sizin barınızda da eytile. Biz talantlı bağlarını saylap aldık, cimişilerini çakırdık. Elbette sizin bu narasilarınız gelecekte Tatar'ın meşhur şahısları bulup üstünleri degen dilekte olabız. Gelecekte de şulay Kozan'ı yüz itip, Kozan'ı yüzek itip, Kozan'a kümülü bilen tartılıp yaşayan milletteşlerimiz kübrek bulsun idi. Bağlarınızı Ukurga, Kozan'a jiberiden tartılmağız. Kozan'da sizin bağlarınızı kütüp durabız. Nindigine mümkünlikler yok. Bütün yuvarı okuyuklarında da, bütün hazır IT bilgiçlikler boyunca maksus şehir kırılıp gile, İdil'in tıkı yağında, arı yağında, anın 150 bin kişiye hesaplangan. Eğer de matematik fenlerine, fizik fenlerine hiris bulgan bağlarınız üsteyken, bu bugün dünyada en bilgili, en alga gitken biznesinin örnekleri. Şu an göre şu bilgiçliklerini alan bağlar bu dünyada yok olmaz. Eğinde Tatarstan'a kilip okup, Tataristan'ın üstüşüne, milletimizin üstüşüne üzerinden ilişkirseler elbette o sizin de şartlığınız bulur, bu bizim de ortak şartlığımız bulacak. Çünkü milletin talantlı bağları yok olurlar diye değil. Bu Tataristan buldurgan mümkünliklerden faydalanır. Şu yuvarı okuyuklarında oku bəxti yazsın sizge. Ben sizge bugünkü beyran bilen kutlap, üzümüzün Dünya Tatar Kongresi'nde bulgan şu bizim bilgiçler hazırlayan kişilerini hoplap, gelecekte de şuşundaki kişiler kübürek olsun idi. Siz Kozan bilen aralaşıp yaşasayız biz dağında kişide buluruz. Rahmet size gelsin, sağ olun. Елена Давлетбаева.
Айтып кеткенімізше, бүгінгі бақытлы балаша бүтін Россия интернет бәйгіміз танылған жамағатшылық популяр татар драматургы, Татарстанның халық язучысы Ғабдулла Тукай исеміндегі дәулет бүләгі лауреат иесі Туфан Абдуллаулы Миңнуллин ижатына бағышланды. Әлбәттә инде безнең Татарстан сәхнәләрендә, Россия сәхнәләрендә, гомумән чит илләр сәхнәләрендә дә бик күп дистә еллар бу Туфан ага Миңнуллинның әсәрләре сәхнәләштерелде. Һәм әлбәттә һәр кемнең хәтерендә, күңелендә аның классикага әйләнгән Әлдермештән Әлмәндәр пьесасы. Шушы әлеге пьесада бар Йөзембикә. Менә бүген безнең сәхнәбезгә 3 Йөзембикә менәчәк. Балалар, сез шундый бәхетлеләр, шул артистларның үзе белән танышачак, күрешәчәксез. Алар белән фотога төшү мөмкинчелегегез дә бар. Рәхәтләнеп алкышларыз. Хәзер мен аларның исемнәрен атап сәхнәгә чакырам. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Алсу Гайнуллина. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Рузия Мотыгуллина. Татарстанның халык артисты Люция Хамитова. Татар театрының сәнгатенең йөзе катлары рәхим итегез. Сез шундый күңелле бәйрәмдә булган балалар. Сезгә хезмәткәр. Hayırlı gün barınızga da isenlermişsiniz, balalar, әти-әниләре. Бик шатлыклы мәҗлескә җыелдык, шатлыклы чарага җыелдык. Һәм менә шушы чараларны оештыручыларга минем олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Шулай бер-беребезнең кадерен белеп, шулай оештырып, табып, сәләтле балаларны, ата-аналарны табып, шушлай bütün чит илләрдән хәтле бергә аралашып, берләштерүчеләргә мең рәхмәт оештыручыларга. Һәм балалар, билгеле, сезнең иң бәхетле чакларыгыз. Үзегезне күрсәтә аласыз, өйдә чыгыш ясап кына бөтен дөньяга үзегезне күрсәтә аласыз. Һәм бу сезгә ниндидер дәрт бирә, сезне илһамландыра. Сезнең бик бәхетле чакларыгыз. Һәм дә шушы бәхетләрегез сезнең бәхетле озын гомерләрегез буенча шулай барсын. Һәм дә сәламәт булыгыз, тәүфиклы булыгыз. Шулай татар икән, үзеңнең татар халкының бер вәкиле икәнеңә горурланып яшәгез. Матур иттереп үзебезнең телдә сөйләшә аласыз, рәхәтләнеп аралаша аласыз. Һәм менә шул вакытлар сезгә карап, үзебезнең балачаклар искә төшә. Ләкин безнең вакытта сезгә бирелгән мөмкинчелекләр бездә юк иде. Һәм менә безне 3 Йөзембикә дип чакырдылар сәхнәгә. Безнең Туфан абыебыз үзе исән чакта ук татар халкының драматургиясендә классик булган. Аның әсәрләренә һәр ел сайын әле бик озак еллар кайтачаклар. Аның әсәрләре, Туфан абый гомумән аның философиясе, ул менә җирдә нык басып тора торган кешенең философиясе, аның әсәрләре мәңгелек. Һәм дә анда әйтәсе фикерләр шулай ук мәңгелек. Һәм менә без бәхетле булдык, һәр беребездә аның Туфан абыйның әсәрләрендә уйнавы. 3 Йөзембикә булдык. Менә мин шактый гына күп кенә әсәрләрдә уйнадым, ләкин минем иң яраткан ролем шушы Йөзембикә булып калды, булды. Чөнки анда менә Туфан абый шул кадәрле татар хатын-кызының татар хатын-кызларның тыйнаклыгын чагылдырган, аның сөйкемлелеген чагылдырган. Һәм менә минем иң яраткан эшем шул Йөзембикә, бу ихлас шулай. Һәм менә калган Йөзембикәләргә дә сүз бирәм, рәхим итегез. Şimdiden de Aslı Opağız edip gitti. Biz bәхетле bulduk. Çünkü tiyatrın en gürlep bargan şırında biz tiyatroga kelib kirdik. Şul vaqtdan so'ng ishli boshlaganda mana Marsil abay, Tufan abay. Tufan abayning asari albatta rahmat bizning
Шырға туры килде язуы. Марсель абейді бізні алды. Менә шуңа күрә мин ул Әлдермеш аркасында, менә Йөзембикә аркасында біз татар халкының күңелендә калган артисткалар. Biz аны шуннан да менә искитәрлек андай әлбәттә Марсель абый бик ярдәм итте, булышты безгә эшләшергә. Менә ул безнең күңелебездә Йөзембикә образы мәңге безне гомер буе җитәкләп барды. Татар хатын кызы ничекләр булырга тиеш, ничек күзен тотарга тиеш, менә бигрәк тә Йөзембикә иде. Менә мин һәрвакыт Әлдермештәр Әлмәндәр спектаклендә менә Туфан абый, Шәүкәт абый, Марсель абый театрыбызның эш алтын баганасы итеп хис итәм. Әлбәттә менә рәхмәт аларга, аларның күңелләре тыныч булсын. Менә сезгә дә балаларга да әйтеп китәсем килә. Шуннан да Туфан абыйны яратасыз икән. Шәүкәт абыйны да онытмагыз, Марсель абыйны да онытмагыз. Алар ишәү бала бу спектакльдә җитәкләшеп, һәрвакытта менә сез аның спектакльләрендә күрә торгансыздыр. Менә яшьләргә дә менә бүген карап торган кызлар, ничек матур җырладылар, җегетләр, малайлар, яшь кызлар, яшь егетләр. Шул кадәр менә күңелгә ятышлы сезнең татарча җырлавыгыз, менә шигырь сөйләделәр. Шуннан да безнең талантларыбыз җитәрлек, алар булачак яшәячәкләр, алар талантлыса татар халкы яшәсә, безнең талантларыбыз яшәячәк. Амин. Амин. Минем инде әлбәттә шушындый гаҗәеп талантлы артисткаларыбыздан соң уйнау минем өчен бик зур җаваплылык һәм бик зур дәрәҗә булды. Мин бик яшь кирдем ул рольгә, шуңа күрә бик дулкынландым. Шулай ук Шәүкәт абый белән уйнау минем өчен аеруча бер гомер булды. Мин аны бик сагынам, әлбәттә, Шәүкәт абыйны. Инде Туфан абыйның пьесаларында уйнау ул үзе бер зур сөенеч. Чөнки аның теле шул хәтле артистка якын һәм җиңел. Аның пьесалары, фәлсәфәсе ул шулай ук артистны байыта уйнаган чакта. Гомумән истәлекләр бик күп Әлдермеш спектакле белән. Мин аларны бик кадерләп саклыйм. Инде сезгә балалар, бу бит гаҗәеп хәл, менә шушындый шигырьләр тудыруыгыз ул бик гаҗәеп һәм бик күңелгә керә торган хәл. Мин сезгә иҗади уңышлар телим. Исән сау булыгыз, театрны яратыгыз, телебезне яратыгыз һәм иң изге теләкләр сезгә бәйрәм белән. Рәхмәт. Әлбәттә, театрның вакыт теләкләре дә бар. Теләкләрне безнең шушы бәхетле балачак бәйгесендә театр номинациясында катнашкан егетләребезгә, кызларыбызга тапшыра безнең Йөзембикәләребез. Алар Литвадан Найдинов Ратмир. Рахимит. Каягыз Ратмир? Литвадан килде ул. Рахметның сәхнәгә килде. Аннан соң икенче татар гимназиясе Казаннан Зәлия Зәйнетдинова. Рахмет, Зәлия. Зәлия, рахмет. Һәм Башкортстаннан Ирфанова Айфизә. Biz Туфан ага Миннуллинны бик яхшы беләбез, яратабыз. Аны һәр яклап драматург буларак, дәүләт җәмәгать эшлеклесе буларак. Әмма ләкин аны эштән бездән дә яхшы белүче кеше бар. Бүген шушы залда Туфан Миннуллинның кызы Әлфия ханым Миннуллина Юнусова бар. Бәлки biz микрофонны берсәк, ул безгә Туфан аганы эштәнрәк һәм аңлаешлырак, күбрәк киңрәк итеп ачып бирер иде. Әлфия ханым, сезгә сүз. Туфан Миннуллин турында ниндидер сезгә тулы итеп мәгълүмат моннан сөйләүе
авырда булыр. Хәзер интернет заманы, сез интернет конкурста катнашкан кешеләр. Википедияны ачыгыз да укыгыз инде, шулай дип телисе кала. Шуны гына әйтәсем килә. Әти үз гомерендә үзенең иҗат юлы буенча һәр вакыт балалар өчен әсәрләр язып торды. Аның балаларга багышланган бик күп әсәрләре бар. Менә бу конкурста да Акбай һәм Сарык малае дигән спектакльдә мин үзекне күрдем. Тагын мөрәҗәгать иткән кешеләр булды. Әгәр дә шушы конкурс Туфан Миңнуллин иҗатына сездә әз генә булса да кызыксыну уяткан икән, без бик тә бәхетле булыр иде безнең гаилә. Мин сәхнәгә үзем генә чыкмадым, үзем белән әниемнең сеңлесе Роза ханым Байбекованы чакырдым. Ул Камал театрында 50 елга якын эшләгән кеше һәм аның да менә шушы балалар иҗатына карата бер-ике сүзе бардыр. Хәерле көн, тамашачылар, балалар, бүген сезнең матур бәйрәмегез, балалар көне белән тәбрик итәм. Сезгә уңышлар, барчагызга, әти-әниләрегезгә сүзләрен тыңлап, аларның киңәшләрен тыңлап, матур гына зур кешеләр булып, зур дәрәҗәләргә ирешүегезне телим. Мин бүген Әлфиянең сорауы буенча килдем. Җизнең минем өчен бик кадерле кеше, ул үзе дә балаларны бик яраткан хәлдә, һәр вакыт үзенең иҗатында балаларга зур сүзләрен әйтеп калдырды. Үзе дә ул беркайчан да эшсез тормый торган кеше, эш ярата торган кеше иде. Булдыклы кешеләрне, булдыклы балаларны бик ярата иде. Ул үзе дә һәр вакыт 77 төрле һөнәр белгән ир кебек бөтен һөнәрне дә башкара иде. Сезгә дә шуның өчен мин уңышлар телим. Һәр вакыт шулай шундый конкурсларда катнашыгыз, уңайсызланмагыз. Ул һәр вакыт сезгә ниндидер бер күңел яктылыгы үсәргә ярдәм итәр дип ышанып калам. Рәхмәт сезгә. Амин. Амин. Шулай булсын. Бүләкләребезне тапшырырга рөхсәт итегез. Безнең сайлап алган 3 бала бар. Берсе аның Мари Ил Республикасыннан Зәлия Хатиуллина, укытучысы Хатиуллина Гөлсара Шәрифулла кызы. Мари Илдан, рәхмәт сәхнәгә. Әйе, ул йөзем бикәсенең ясаган кыз һәм менә 300 бикәне сез сәхнәдән күрдегез. Менә Зәлия ясап та күрсәтте. Һәм укытучысы Хатиуллина Гөлсара Шәрифулла кызы. Укытучысына. Күлмәлләсенә Лияна Туз Мөхәммәтова, укытучысы Хәлиуллина Лилия Рафаил кызы. Лияна Туфан Миңнуллинның портретін ясаган. Ул бик тә яшь килеп чыккан анда. Искиткеч, шатып ясаган булган. Әйе, бик шатып ясаган. Һәм өченчесе безнең Ильяс Абдулхаков. Ильяс, рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен, рәхмәт зур. Хәзер Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсенең махсус бүлегенә лаек булган Казан шәһәренең 2нче гимназия укучысы Зәлия Зәйнетдинованы чакырабыз. Укытучысы Җамалиева Нуралия Мөхәммәтхан кызы. Бүлекне Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлекчәсе җитәкчесе Фәрид Фәйз улы Мифтахов тапшыра. Һәм Фәрид Фәйзович махсус әлеге бүлеккә ия булганнарга үзенең җырларын да бүләк итә. Рәхмәт. Hürmetli milletvekiller, hürmetli tuğanlar, dostlar, Rinat Zenuroviç, Dünya Tatar Kongresi'nin bugün bu yıl Bexetli Balacak konkursunda
Biz de Tatar Kongresi'nin Kazan uyuşması katnaşına biz bik şad. İndi elbette özümüzün kichkinagina bilagimizni topshiramiz. Kelajakda da mana bugungi kebek motor turmushda yashagan nasib etsin. Bugun hali bog'lar bayramida, Ramazon oyining juma kunida, shunga ko'ra bek izgi kunlarda shunday bayramlar bo'luvi, bog'lar bilan birga bo'luvi bizni shodlantira. Endi hali yildan yil buning natijasi de, darajasi de ortar. Bek zo'r rahmat boringizga da ilarigizda baxtli bo'lsinlar, qaytgach eson-sog' qaytib jetdingiz. Bunda Qozon shahrine kelgach, endi men o'zimning ismimdan Qozon shahri tatarlari xalqi ismimdan da sizga rahmatlar bildirib, salamlarni yetkazam. Bek zo'r rahmat. Rahmat aytaylik. Shunday men bunda Zaliya Zaynidinova Gulak diplomni tabriklar. Jamaliyeva Nuraniya Muhammad Xon qizina shulay Bek zo'r rahmat, baxtli bo'ling'iz, baxtli bo'lajak har vaqt esda tursin. Bütün Dünya Tatar Gençleri Forumu'nun maxsus bölümüne Qozon şəhərinin 27-ci gimnaziya oxucusu Adil Lokin layıq buldu. Oxutuşusu Ataulina Venera Domin-qızı. Jinguşini Bütün Dünya Tatar Kongresi yetakçisi orunbasarı, Bütün Dünya Tatar Gençleri Forumu reisi Təbriz Yarulin qutlayın. Adil. Selam barchangizga da. Adil. Men de ko'p silab turmayman. Yoshlargagina shunday qisqa so'zim bor. Men o'zim de 6 yoshdan beri yolg'ishmasam sahnaga chiqib, shulay shi'rlar silab yuraydim. Sahna u bizni shiniqtira, motor etib, shima etib siylarga, san'at etib siylarga o'rgatadi. U shunday zo'r tajriba. Siz ani kullanınız, ham u sizning butun umringizga yordam bo'lacak. Bu bolalarni, bu yosh o'smirlarni azirlagan, men xatirlayman, har vaqt atiyanlarimiz, o'qituvchilarimiz sahna ortida uyda qat-qat repetitsiya yasaydi, u zo'r ish. Shu shunday bolalarni azirlagan uchun, tatar tilina shunday muhabbat o'yatgan uchun sizga bek zo'r rahmat. Rahmat Tavrik. Adil bizga hozir jimla ko'rsatadi. Münasip
başımda. Dinlerle dostum gideli bir yıl eğlenirler. Eğlensen eğlenmezsen de sinirlenme biter. Eğlensen eğlenmezsen de sinirlenme biter. Adil, Adil Lukim. Hazır bana bir isim, familiya atak gitem. Elbette onun da icadı şulay uq balaşaktan başlangandır. Çünkü bütün dünya sahnelerinde, dünyanın en zor sahnelerinde Tatar sanatın, Tatar jırın propagandalagan, Tatarlıkны bütün dünyaya ko'rsata olgan ulug' zo'r shaxslarimiz var. Bu bizning Albina Shahimuratova. Xalqaro konkurslar laureati, Tatарстанның xalq artisti Albina Shahimuratova ismidagi maxsus bo'lakni Albinaning anisi Ravza xonim Shahimuratov topshiradi. Rahmat etiniz Ravza xonim. Әлеге бүләктің иесі Qozon шәһәрінің ikkinchi Tatar gimnaziyasi o'quvchisi Farid Valiyev. Ул да сәхнәгә рәхим итсен. O'qituvchilari G'arijonova Layla Mas'ud qizi ham Safina Gulnara Rahmat qizi. So'ndan бүләкне alg'ach albatta Farid bizga biror jirinda bo'lak etarlar. Ko'rmisan Farid? Молодец. Үзеңнең илеңдә яшәү, үзеңнең телеңдә сөйләшү һәм үзеңнең телеңдә җырлау. Нинди ул бәхет. Менә без видеоклипны карагач, Фәрит җырлады, Айгөл булым җырны. Альбинага бигрәк тә ошады. Ничек ул интонация алды. Сүзләрен урынына җиткезеп, матур итеп җырлаганы Альбинага бигрәк тә ошады. Шуңа күрә ул аны бүләккә лайык дип җиткерде. Махсус үзенең бүләген тапшырырга дип җәлеп итте. Рәхмәт, рәхмәт Равза ханым, рәхмәт. Рәхмәт. Нисек буламан? Сыгынышка каршы бүген килә алмады җитәкче укытучылары. Алар исеменнән дә бик зур рәхмәт. Альбина ханымга да, сезгә дә бик зур рәхмәт. Игътибар иткән өчен Фәритнең иҗатына әз генә булса да шушы бәйгене оештыручы Ринат Зинуровичка һәм Татар конгрессына бик зур рәхмәт. Шушындый бәйгеләр киләчәктә дә зурайып, үсеп, татар теленә, татар балаларына шундый мөмкинлекләр бирсен. Рәхмәт. Әйтәсем киләде тагы. Альбинаның әтисе 5 яшьтән үк булай баянын тотып сәхнәгә чыгарта иде дә, озын җырлар җырлата иде. Ул татар халык җыры "Зата барма дускай". Тагын "Керфегеңнән үбәрмендем" дигән Рифгатаулиның җырлары. Менә ул инде зуррак малай. Шуңа күрә анарга уңышлар и матур гына малай дип ишетте. Әти-әниләренә рәхмәт. 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 Рәхмәт Равза ханым, Фәрит сиңа микрофон. Yara, yara, kayınlar
Ой, Мерит, мала, здравствуйте. Qadrli do'stlar, endi baxtli bo'lashaq butun Rossiya internet belgisining 3-o'rinni yo'llagan jinguvchilarin ham o'qituvchilarin sahnaga chaqiramiz. Jinguvchilarni qutlarga butun dunyo Tatar kongressi yetakchisining birinchi o'rinbosari Danis Fenisula Shakirovni chaqiramiz. Rahmat eting. Vokal nominatsiyasida 3-o'rin yo'lovchilar Qozon shaharining 27-gimnaziyasidan Sabirjanova Zarina, o'quvchisi G'ataulina Venera Barmatova. Penza o'lkasidan Sayfullina Olsu, o'qituvchisi Rahmatullina Venera Fuat qizi. Qozon shaharining 2-Tatar gimnaziyasining 8-A klass o'quvchilari. O'qituvchilari Ruzina Rais qizi Shakirova. Uzun. Baxtli bo'lashaq butun Rossiya internet belgisining instrumental boshqaruv nominatsiyasida 3-o'rinni yo'llagan Qozon konservatoriya qoshidagi san'at maktabi o'quvchisi Hajva Toira Rahmetiga, o'qituvchisi Zakirjanova Farida Sharafiddin qizi. Egirji bolalar san'at maktabi o'quvchisi Kazachuk Sergey, o'qituvchisi Kumerova Farida Fatih qizi. Rahmetiga. Baxtli bo'lashaq butun Rossiya internet belgisining rasm yasov nominatsiyasida 3-o'rin yo'lovchilar Qirg'izistonning Bishkek shaharining Yakshanba maktabi o'quvchisi İlyas Süleymanov, o'qituvchisi Sharafiddinova Nuriya Salim qizi. Boshqirdiston Respublikasi Sterlibosh shahridagi bolalar ijod maktabi o'quvchisi Ibrahimova Amaliya, o'qituvchisi Hakimova Liliya Abdulbar qizi. Boshqirdistonning Ikigam shaharining 16-maktabidan Hibadullina Noila, Hasanova Lidiya, o'qituvchilari Xalikova Larisa Finat qizi. Baxtli bo'lashaq butun Rossiya internet belgisining teatr ijodi nominatsiyasida 3-o'rinni yo'lovchi Litvaning Visaginas shahar Yakshanba maktabi o'quvchisi Naydionov Ratmir, o'qituvchilari Zila Karimova, Anna Tarakanova.
Bäxtli bolajak Bütün Rossiya internet belgeselinin Nefis 100 nominatsiyasında 3. orunu yollamışlar. Kırgızistan'ın Bishkek şehrining Yakshanbe maktab o'quvchisi Kuzakmetova Ramile, o'qituvchisi Sharafetdinova Nuriya Salim qizi. Бәхетле балачак Бүтін Россия интернет бәйгесінің декоратив ғамәли сәнғат номинациясында 3-ші орны яулаушылар Татарстанның әтне башлангыч мәктәбе оқучысы Алия Шайхиева, Апас районынан Хабибуллина Азалия, оқучысы Вильданова Дина Хайдар қызы, Башқұртстан Республикасы Стәрлибаш шәһәрендәге балалар иҗат мәктәбе оқучысы Гомәрова Карина, оқытушысы Ғаниева Зүлмина Сейфулла қызы, Башқұртстаннан Сәубәнов Рамазан, оқытушысы Насибуллина Кәнизә Ғабдрәуов қызы. Исем фамилиялары яңғырағаннар сәхнәгә рәхим итегез. Әзірек тіге яқпарға ауыштағыз, егіттер. Мұнда сыймай башлады. Тарайды. Әзгіне ауыштағыз, бүтінігіз матаға түше аласыз. Қазір сөзні Намет Фәнисұлына беріп рахим етігіз әнсәңіз. Hayırlı gün, hürmetli milletveşler, balalar, gelgen konaklar. Bu dünyada en ağırı balalarının işlerini beyelev. Çünkü her bir ata-ana için Anın en kadirlisi, en sərətlisi, hər bir oxutucu üçün, öz oxucusu, hər bir atan üçün, öz balası. Bizning üçün, uyuşturucular üçün, sizin hər birisi sərətli həm qadirli çünki siz millət balası. Şu an görəsiz biz bu internet bəygi itib, iqlan etkəndən soң bəyələvni sizin girkingə qoyduq. Həminə şu bəyələvdən soň, tavuş bergəndən soň, barısı da obyektiv, tavuş bergəndən nəticələri siz indi hazır özünüzdə səhnədə görəsiz. Halkımızın şunday min türlü özünə görə xas bulğan milli bizəkləri var. Qırıq-qədətləri, yulaları. Bu millət balası deyən düşüncəni özünüzdə hər vaxt sindirib, alğa tabada millət sağında bulurğayasın, həm millətə xidmət edirgəyəsin. Beyram bilən.
var idim, bu yılgımda neçe familiya atadık, barsa Zerine. Onun yılı şundu buldu iken, bıdık şu ismi Zerine'ni çekşe çıkardık indi. Umuşlar sena Zerine. Hazır sahnege şakırabız, Minhaj ve Tayyiren, Rahimi. Maladik Tayyiren. Бәхетле балачак, Бүтін Россия интернет бәйгесінің ikkinchi орынны яулаған жеңімшілерін һәм укытучыларны сәхнәгә чакырабыз. Җиңүчеләрне Татарстанның халык артисты Фердинанд Сәләхов котлый. Вокал номинациясендә Литваның Бюсагин шәһәреннән якшәмбе мәктәп укучысы Найденова Зәринә Рәхими, укучысы Зилә Кәримова. Kolbakların kiygen başına. Kozan şəhərinin 20-ci muzika məktəbi oxucusu Qaydetdinova Dine. Oxucusu Başkırtistan'ın Suymazı'nın 1. sanlı məktəb oxucusu Zeynetdinova Elvina. Oxucusu Nur İslamova Zinfira Qaynan kızı. Büyükdağ rayonunun Balkış Boğalar İcad Yurdu'ndan Eferin Triosu tutucuları Şerefettinova Gülnar Sultan kızı, Şakirova Yıldız Ragip kızı.
Tiyatr icadı nominasyasında ikinci orunlu yolcular Başkürtistan'dan Salovat rayonundan G'irfonova Oyniza ham Chilg'atullin Olmaz. O'qituvchilari Rufiyeva Firuza Boris qizi. Rahmat. Baxtli bo'lishar Butun Rossiya internet belgisining instrumental boshqaruv nominatsiyasida ikkinchi o'rinni yo'llagan Qozon shaharining 32-sonli Totar maktab o'quvchisi Sayfullin Ching'iz. Sayfullin Ching'iz. O'qituvchisi G'ayziddinov Rafael G'aydiddinova. Egirji Bağlar Sanat Maktab o'quvchisi Arslanov Adil. O'qituvchisi Rikova Larisa Shamil qizi. Qozon shaharining 20-maktab o'quvchilari, 20-muzika maktab o'quvchilari Isamuddinova Komila ham Fayzullina Inji. O'qituvchilari Atovlina Venera Mamedova. Butun Rossiya internet belgisining dekorativ amaliy san'at nominatsiyasida ikkinchi o'rinni oluvchilar Boshqirdistonning Boltosh rayonidan Nurislamov Rinal. O'qituvchisi Allayarova Gulchina Ilfat qizi. Baxtli bo'lishar Butun Rossiya internet belgisining dekorativ amaliy san'at nominatsiyasida ikkinchi o'rinni oluvchilar Oppos rayonidan Sharipova Azaliya. O'qituvchisi Hajiyeva Gulnora Firdus qizi. Boshqirdistonning Buzdek rayonidan G'izatullina Diana. O'qituvchisi G'izatullina Gulnoz Radif qizi. G'izatullina Diana. Bormi? Rasm yasov nominatsiyasida ikkinchi o'rinni oluvchilar Litvaning Misagina shahari yakshanba maktab o'quvchisi Naydionova Siyana. O'qituvchisi Zila Karimova. Kanadadan Edrius Erik. O'qituvchisi Shushanna Danilyas. Ular 8-yildagina keladilar. Kelashaklar olamizda.
Neftikamı şəhərinin Bağlar hem Gençler İcad Müzesi okutuşusu Garipova Zeliye, okutuşusu Halikova Irina Finat kızı. Başkırtıstan Neftikama rayonu Emze Orta Mektebi'nden Musina Angelina okutuşusu Musina Svetlana Finat kızı. Hazır birgeleşip isterlikке foto. Azirek kısalsanız motorroq çıgasız. Bütün fotoaparatlarga çıkarız. Fotosu bulam yok mu? Çıkıyoruz ham olsun. Orta Mektebi okutuşusu Şerifulina Güzel Ferit kızı. Sizden yoktaşları bu, avuktaşları. Min her kaysırızını tebrikleyip için көңілден. Әлбәттә инде ул тел гаиләдән башлана, башта әти-әниләрне тәбриклисем килә. Чынлап та үз телебезгә, үз шигъриятыбызга, үз җырыбызга, үз моңыбызга барысы да гаиләдән башлана. Һәм аннан инде ясли бакча мәктәпләр укытучыларга һәр кайсыбызга кем шушы балаларга ярдәм иткән, аларга үзенең телнең бөеклеген аңлаткан җырлар, юләр, şiirler, instrumentlardan oynarlar etmişlerge, her kaysızga tüzümlük, şidanlık, sabırlık hem zor olmuşlar dileyim. Gelecekte de üst dilimizde, üst şiiriyetimizde, üst bunlarımızda kalırız. Bizim gelecek balalar kolunda, balalarga selametlik yaptı gelecek. Rahmet sizge. Zerine kola, ekranına çöğümüz, ondan aşık oturağımız zerine kola, hazır zerine bileceğiz. Anna
pomaya. Zakariya, 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 pomaya. Zakariya, Zakariya, pomaya. Zakariya, Zakariya, pomaya. Aytayım mı? 3 yaş. Gafı etiniz. Şunda yırar, yerden gelgenler için yapmışsınız ya, yarayım mı? Şular motor ödeyeceğimler, çiğler beşerge yazsın sana, Yunus kaşında. Şunu motor giyimler giygen o. Bir tarafını derine. İsen sağ ol yarayım mı? Erdiğine de. Motoruna çıkıp gidelim. Hazır sahnede Qozondan Safiyullin Ching'iz o'zining do'stlari bilan Rahmet yigitlar. Hozir sizni Buyuktovdan kelgan Afarin triosuna beramiz. Rahmetingiz.
Sokkan şişmen düberek Dağ aslında sokkan şişmen düberek Beşin varıp kaytarıydım dübelerim düberek Asıl başımda tuvaşım eğer bulsam düberek Beşin varıp kaytarıydım dübelerim düberek Asıl başımda tuvaşım eğer bulsam düberek Aferin. Hazır sahneye Kozan'dan Dine Gayneddinovan'ı çağırıyoruz. Dine Rahimi. Hazır konsertine devam edip Boşkırtistan'dan Zeyneddinova İlvina. Şişe,
canım dişi sizin sunay kurem Bayılı 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 kış Nit sayramı balı balı kış Bayılı 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 kış Nit sayramı balı balı kış Kanadım alıp sayrı yine mi girdim ağlamış Kanadım alıp sayrı yine mi girdim ağlamış Sevgileri seninle bağlı sen yağmur sana Sevgileri seninle bağlı sen yağmur sana Yok kanadım olmayışım bir kader sana Yok kanadım olmayışım bir kader sana Yerge yaramı, uf yerge yaramı, yerge yaramı, uf yerge yaramı, yalan yürek yanarındır, uf yerge yaramı, yalan yürek yanarındır, uf yerge yaramı, yalan yürek Hozir bizning bayramimizni davom etadi Tataristonning xalq artisti Ferdinand Salam. Qadrli do'stlar, hali men sizga Rustam Zaripov ham Zinur Mansurov ijod etgan bir repertuarda uzoq yillar bo'yicha ijod etgan bir jirni ijodlab yozib kelgan. Akapella albatta bir instrumentda qo'shilsa, u tatar tili deb ataladi. Mana tatar tilining buyukligi va uning qiymati ham biz shuning ichida yashagan kishilarga shu yerda aytilgan. Sinde şatlık jingilligi, kaygılar ağırlığı, ata babam batırlığı, analar sabrlığı. Sinde güniller kingilligi, sinde ilim yemlerim, sinde tuğan jir kingligi, Sinde dünya gemlerim Yuvaltmışsın tuğan dilim Seni yuvaltkanıda Sen alıp çıktın dünyaya Senden baş tartkanıda Sen adil didirgenliğinde Dilini sen aşkan idin Bulup bir şeyinin yanına baskan idin Sina dildirgenliğinde dilini sin aşkan idin Ana bulup bir şeyinin yanına baskan idin Ruhumuzdan tabılgan til Tağman tel tügülsin Kin yollarda digenektey Sarılgan tel tügülsin Gülü dili lav dili Urtak diyersiz bilem Lakin tatar şailini Tatar telinde gülem Gülü dili lav dili Kurtak diyersiz belem Lakin Tatar şairimi
Tatar telinde güllem. Rahmet. Kazakstan'ın halk artisti Gülsinan Selamov. Kadirli dostlar, erkeniler hazır birinci orunu yollagan laureatlarını sahneye çağırarak gitti. Onlarını kutlarga bütün Dünya Tatar Kongresi yetakçisi Rinat Zinnuroğlu Zakirov'ni çağırabız. Birinci orunu aluşular. Vokal nominatsiyasında Litva'dan Naydunova Siyana o'qituvchisi Zila Karimova. Kozan şehrining Balakirov ismidagi Bolalar san'at maktabi o'quvchisi Nasibulina Amile, o'qituvchisi Tomshi Noel qizi Kamayeva. Amile Nasibulina. O'qituvchisi Tomshi Noel qizi Kamayeva. Boshqirdistonning Neftikam shahridan Garipova Zaliya, o'qituvchisi Kabirova Zarina, Garipova Zaliya, o'qituvchisi Halikova Larisa Finat qizi. O'qituvchisi Qozon shahridan Polina ham Ilina Huznutdinovalar, o'qituvchilari Tomshi Noil qizi Kamayeva. Teatr nominatsiyasida birinchi o'rinni yollovchilar Neftikam shahridan Nasibulin Somat ham Saidg'aliyeva Kamila. Somat o'zigina kelgan. Kamila yo'q. Instrumental boshqaruv nominatsiyasida birinchi o'rinni yollagan Qozon shahrining 5-bolalar maktabi o'quvchisi Abdulhakov Ilyas, o'qituvchilari Labina Alfina Ali qizi ham Mulabayeva Dinara Domir qizi. Ekirji san'at maktabi o'quvchisi Hasanov Iskandar, o'qituvchisi Rikova Larisa Shomil qizi. Bundarak keldik bolalar. Bundarak keldik aytamiz. Qozon shahrining 5-bolalar maktabi o'quvchilari Sharifulin Oyaz ham Husaynova Emiliya, o'qituvchilari Vijivatova Larisa Aligovna, Lehkova Naila Danilovna. Rahim
Nefis Söz nominatsiyasında birinci o'rinni aluvchilar. Neftikama shaharining bolalar ham yoshlar ijod muzeyi o'quvchisi Kutuzova Ruzalina, o'qituvchisi Halikova Irina Finat qizi. Şulay yo'q, Neftikam shaharining 16-maktab o'quvchisi Xujimuratova Alina, o'qituvchisi Halikova Larisa Finat qizi. Dekorativ san'at nominatsiyasida birinchi o'rinni oluvchilar. Boshqirdistonning Boltash rayonidan Mustafina Ilnara, o'qituvchisi Allayarova Gulchina Ilfat qizi. Sterlibosh bolalar yurti o'quvchisi Valiyeva Diana, o'qituvchilari Magdiyeva Qadriya Noir qizi. Magdiyeva Qadriya Noir qizi o'qituvchilari o'quvchi Valiyeva Diana. Sterlibosh bolalar ijod yurti o'quvchisi Arslanova Ilzana, o'qituvchilari Temirbayeva Liliya Mudarris qizi. Resim yasağı nominatsiyasida birinchi o'rinni oluvchilar Qozon shaharining Dud Esmunjida bolalar bog'chasidan Valyulin Ratmir. Barnabas Ratmir. O'qituvchisi Bustabayeva Liliya Hambal qizi. Boshqirdistonning Oktyabr shaharining 20-maktab o'quvchisi G'imazova Karina, o'qituvchisi Aminayeva Zinfira Hamid qizi. Tuman o'lkasidan Tuz Muhammadova Liyana, o'qituvchisi Kaliulina Liliya Rafail qizi. Rahmat etasiz.
devam ite. Kozan'dan İlyas Abdülhakim. İlyas. İlyas saksafon da oynayışar bizden. Rahmet İlyas. Efendim, rahmet İlyas. Rahmet. Rahmet kızlar. Bizge okuşlar. Gelecektir. Indi bütün dünya Tatar Kongresi uzdurgan Baxtli Bolajak internet belgesinin Grand Prix iyesini oturgada vaqti жетti. Eng ko'p tovush jig'an. Ul Tatariston Respublikasining Qozon shahri 27 Tatar gimnaziyasining Leysen bolalar vokal ansambli. Hurra! Grand Prix iyesini kutlagan Babaktan Yaknaga Gantlar sizni chaqiramiz. Balalar, alanın okutuşuları. Şundan da şu beygide Grand Prix alırlık derecede bulgaç. Bu ansambl indi şep ansambl deb aytırga kerak. Şundan da görüp turabız.
sahne kişileri indi şaptı şımarganlar. Sahnede bizler niçin tutulga ekenini de bilerler. Biz sizge oңuşlar dileybiz. Kilesi beygilerde de katnaşıp, dağında zurrak beygilerde katnaşıp, jingüler yollarga yazsın. Endi iň mühimi, siz etiyenilerinizni, abi-babalarınızny kuvandırıp, okutuşlarınızny kuvandırıp, mine bugün şuşa sahnede jingüşler bulup basıp durasız. Biz sizni kutluybuz. Kileçekte de matur bulup, şulay, gurur bulup, milletimizning matur kızları, yigitleri bulup üserge yazsın üzügizge. İsen sağ buluruz, kutluybuz. Endi mine bu Grand Prix sizning mektebinizning iň matur orunda turur hem sizning oňuşlaryňyzy görsetirge tagyn bir dalil bolar dep oýlaým. Bilekleriňizge alırsız. Mınsa şulay yok mine mektepte boş wagtlaryňyzda birge jyýylyşyp şeýler içirge sizge tagyn bilek çıkanda alırsız. Jırlap bitirgeç. Sen sağ bolunuz, rahmet sizge. Zor rahmet. Leysen bakalım. Grand Prix üyesi Leysen Boğar Bakalyan Family. Rahmet sizler. Tuşları Vinera Damir'de rahmet sizler. Kadirli dostlar, bugünkü bayram tamam. Kilesi uçuruşlarına kadar biz sizin bilen soklaşamız. Yıllarımız tınış, illerimiz imin, günlerimiz ayaz, özümüz bäxetli boluyor. Tuğan dilimizni yaratığız, öğrenigіз, olsun bir maktur hem bay dil. Bizge burungu babalarımız saklap kelgen miras dil. Şiksiz zor rahmetler sizge her paysınıza. Kilesi uçuruşlarda da sizni kütüp kalarız. Rahmet sizge.
isen sağ bulunlar. Әлеге шараның төп uyushtiruvchisi, koordinatori Munira Halim qizi Sagidovina. Munirani sahnaga chaqiraylik. Albatta alqishlar, foydali alqishlarning biriga zo'r rahmatlar. Rahmat, Munira Halimova. Isen sağ bo'lib, birga bo'ling.